At datayon iti may kanem. May kapito gaya man. Ayan. Dati iti may kapito kakabsat. Ngam ag-review tayo manen. Kadete lesson tayo on how godly people thinks differently. Okay? Kat tinumber 1 itay bigat. Nga nakita tayo nga panagpanunot iti may sa tao na Diyosan is that godliness is a lifestyle. Kat nakita tayo kakabsat nga kasla iti panagkweteng negative nga panangusar nga illustration but for the sake of object lesson. Kakabsat, kat makita tayo nga ti makita na kadigiti amin kat numero. Pasamak man, masalaw naman, mapanunot naman, tagtagainap man, ada amin numero nga kabatugan na digiti nga bambanag. So tayo kat na Diyosan ti panunot tayo, kadigiti amin na pasamak, digiti amin nga sitwasyon ti panagbiag, ti Apo iti makita tayo. Okay? And then, nakita tayo kakabsat that number 2, God has a sovereign purpose for our troubles and trials. Okay? Number 3, promotion comes from the Lord. Digiti saad tayo ita, kan digiti agbalinto nga saad yo kakabsat, laglagipon tayo nga ti Apo iti naggapuan na. Iso nga dapat ada kadatay ti kinapakumbaba, awan dapat iti lugar ti panagpalangguad. Numampay, amo tayo an a human perspective, nga digito'y education, experience, ken credentials ket prerequisite. Nga dayti nga prerequisite, han nga isu iti nangisaad king kaijay, ngem kasapulam dayjay nga prerequisite. Tapnon maaramid mo nga nasayaat dayjay nga pakaisa Adam. Without this prerequisite, siyempre, agbaling ka nga direktor nga awam mo't iti exposure mo. Dayjay ti may isa nga pangkukuan dagi ni Biden. Anakas kini Trump at ano mindset kat businessman ngamin ni Trump. So nga napintas kunada. So prerequisite for the position. Ngem di panangisaad ti position kakabsat naggapo iti Apo. Nakita ta itay that when we are promoted, nung arud ti Apo kat isaad na tayo, masapol nga the divine sense of responsibility tayo. Ada pa nagbutang tayo ti Apo kakabsat. You know, the position was not given by the Lord merely to be celebrated. Ngem ada na Diyosan nga responsibilidad. Ni Ma'am Marisa, Sister Marisa Lista, di pasukin. Kat nag-message kada tayo iti naminsan nagundaway, kada iti naglabas nga lawas. Ta adda ngamin digit estudyante dati NSTP, amoy di NSTP. Ket tinignay ti Apo isu na kakabsat. Isu nga kunana kinasarita na digit pada na nga ti church. Ngano mabalin ket pastor ti agsao ngaya banda kadigit leadership seminar kada ti NSTP. Impakita na di module ket about leadership kakabsat panagidaulo. So insarita na ket pimayag da kakabsat. Ket siyempre syakbot lat inayaban nga pastor na kala Miriam mentality. Dapat datayo nga Kristiyano ada Miriam mentality tayo. Ano DJ Miriam mentality pastor? Okay. Ni Miriam kabsat ni Moses. Tinanang da ni Jochebed. Idi papatayan ni Pharaoh digiti amin ubing 2 years below. If I'm not mistaken, 2 years below ba yon? Yes. Ninanang ni Moses, nangaramit ti basket, kading kabil na ni baby Moses, sana impan di karayan. Kat kunana, bantayam taading mo. Imay nagdigos digiti anak ni Pharaoh, di may isang prinsesa nangngegna nga aday ti agsangsahay to ubing, nakita day dilukatan da di basket na lumpo nga ubing. Imay ni Miriam kat kunana, di kay lakayat ta mga yabak iti mga iwan. Kat kunana, ay kat nasaya ata, isublimton numagna. Ipamunton ijay palasyo, napan na inayaban ni nanang na. That's a Miriam mentality. You create an opportunity, tapnon dayjay nang isaadan na king ka, deti ministry ti HBBC, ket maidanon sa jay. Haamulip-lipatan, you are a Baptist everywhere. Ket anyaman na posisyon ti pangisaadan ti hapo king ka, kunam kumaapo, aklunot deti nga napnuan, iti panagbutengken ka, napnuan Apo iti panagrespetar king ka,
Ket kayat ko nga makita no kasano nga mausarnak iti daytoy nang isa Adam kanyak nga posisyon. Because you acknowledge that promotion comes from the Lord. Deta ti godly mind kakabsat. Ket idi share ko deta nga isong ipag-pray tayo no Tuesday, palubos ti Apo, ta witness akto kakabsat, iti sagsaganak but nga digitay lessons, ti leadership, then siyempre may i-share to iti gospel. Ket bayat ti panang i-share ko nga kunak para matyo ti influensyo nga para ti Apo for the gospel of the Lord Jesus Christ na challenge but ni Sister Mayan. Oh, iso nga manong estudyante di gidjay nga ta. Di klase da Christine. Oo, aduda. Damot sa nga pulo. 49 nakataduda mo ta kakabsat. Amen. Oh, kitaan niyo? So, deta kakabsat no godly ta panunot mo kat isulat tat makitam. Amen? DJ kasano nga, DJ influence mo, DJ position mo kat maaramat ti Apo nga nangisaad king kaijay. DJ ti mindset iti godly person. Nakita yung kakabsat? Amen? Okay. So, number 4, my prosperity must come from a godly way. Ti panagrang ay ko kat masapol nga gapo iti nagyusan nga wagas. I don't need to do ungodly deeds just to prosper. I must not envy the prosperity of the ungodly. Nakita tayo itay, may isang painful truth, kaya't ikatuntay ko mati amin, nga gita ti kinaapal, iti puso ken panunod tayo. Amen? Ibagam ka deta kaabay mo, hanggang haapalan ko na. Oo. Teko na ta Bible, be content with such thing as ye have. Nga mapnek tayo, kadigiti banag nga adda kada tayo. Tangamin apay kabsat, everything has an end. Kitamuyo, tinagsayaat nga mapanunot mo kakabsat, no nagnaka nga nalintag ti imatang ti Apo, jay kapututam ti mabendisyonan. Laglagi po nyo kakabsat, jay kapututam, di jay sumarsarunugan ka. Iso nga, no ma-realize mo day jay. Kasi in the Old Testament, actually, up to the 4th generation, kung na nabaigit day. Kat no alaam iti sensible kan practical way, pumayso nga talaga kabsat. Uri awan da iti Old Testament, pumayso. Even to the 4th generation, jay blessing, jay godly nga tao nga nagbiag. Even to the 4th generation. Adang arod nakita nga kwa jay America idi, may isang story, nga trinace daga kabsat ti kapututan ni detoy Wesley, digiti kabsat a Wesley. John Wesley, ket digitoy naging kapututan daga kabsat ket judges, senators, congressman. Ket adamot inkomparada nga may nga tao kakabsat nga wicked. Kinita damot ti kapututan na kakabsat ket halos puro kriminal. Nakita yung kakabsat iso nga hanaang angaw deto, amoyo ti panagbiag ket haan nga digiti bagbagat ket opinion lang nga naintawan kabsat talaga nga sa uti hapo deto. No alaem kabsat talaga pumudno iso nga we need to walk uprightly and in a godly way. Dapat pampanunutan tayo kakabsat digiti agbali na kapututan tayo up to the 4th. So no ni Pastor John siya ti next. Tapos digiti anak me. Digiti tupay anak digiti anak may mairan braman pela digiti nga blessings. Nang runa kakabsat ket agpada nga papastor iti angkan digiti anak may. Father side Pastor John. Iti mother side dan ni Mrs. Pastor Abraham. So papastor kakabsat nga angkan. Ket by the grace of God no hana mabasulan ket nasaya at panakiikwa digiti ubing ket generation after generation deta kakabsat. Isu nga among makitak digitoy medyo natataangan ket napigsat amen data amok maamiris yu daytoy kakabsat. Isu nga dakayo nga adding iti pamati laglagi penyo digitoy nga panursuro ket imutektegan yu nga nasayaat. Nang runa kadakay nga medyo young professionals anagem ket kunam Lord no agkamaliak iti turungen ti panagbiag saan lang nga siyak pati pamilyak nga nailugan kanya kita ket mairamraman. So nga kakabsat, we must live godly in this present world. Nakapimpindas deta kakabsat. Amen? Ikarkararag yung kakabsat,
Ta datiin bagak ka digiti kwa tayo ta. Adda ngamin digiti nagpipintas nga insights ni Pastor John. Ket kunat, why not nga balikan tayo digiti preachings na idi punganay ti tiyempo. The beginning of the world. Ket digidjay nababagas nga insights na iti Word of God. Isurat tayo, i-compile tayo nga libro. Oh, okay ba mga kapatid? Is that a good idea? Quotes from Pastor John. Tapnon uray, dagiti sumarsaro nun to nga kapututan kakabsat, dagita nga insights nga nababagas. Kat isuda iti napintas nga pagsakduan. Dagiti sumarsaro nun tumot nga mapatanor no ipalpalubos iti Apo. Alagatan nga Biblia dayjay. It's not a Bible, it's an insight from the Bible. No insight ko nam ngamin kat jay practical nga aplikasyon dayjay bersikulo. Kat hanang angaw kasi wisdom no ka dayjay no kasano nga binasam jay verse kat dayjay tinakitam nga application. That is what you call practical insight. Nga basbasa ka ti Bible, adda makitam nga application na king ka dayjay basbasaem nga verse di Bible. That is a practical insight. Okay? Nakita tayo pa iti bigat? The Lord is my strength. Itangalawas kakabsat, the Lord is your strength. Amen? Oo. So, sapay ta, digiti panunot tayo, ti Apo, ti pagkaiturungan na. Number 6, whether I live or I die, I am the Lord's. So, no, daman parikot mo iti dayting agdaman, sangwem, nga awan panagbuteng kan panagdanag, tanuan yaman ti pagbanagan na, laglagi po nga daka iti Apo. You are in the Lord is with you, and we are the Lord's. Kukuha na tayo ti Apo kakabsat. Nagsayaat. Okay? Number 7. How a godly person thinks differently. Number 7. The Lord is my satisfaction, kunana. Tay tao nga na Diyosan kakabsat, ti panunot na, ti Apo iti pakap nekak. The Lord is my satisfaction. Okay? Satisfaction. Now, hindi ka DJ, next slide. Ang lakas ng appetite natin sa mga earthly pleasures and worldly vanities. Marik na yun, deta kakabsat? Nang runa no kabambanwagan ken kapigpigsaan. Kada kayo nga medyo tumataengan, medyo hanuna yun. Aya, can I hear your amen? Medyo senior citizen kan, 70, kasla, hamuon arisgara na natamnay pa'y pagramanan. Madimot tadilan. Lumabo pa'y ti panagkitan. Kumapsutan ti panagdingeg. Kanday urge mo kakabsat ka, dagiti na indagaan nga material abambanag, kasla, ti pampanunutom kat DJ punerarya mo na eh. Medyo lumaklakay, bumakbagat kang kat ti pampanunutom kat DJ kasano nga maisaganam DJ pan nakaipadagamonSo, iso nga ti counsel, din ganyo kabsat kat amirisan nyo deti kayo padak nga ububing. Ti counsel no ka digiti natatangan, nanda ko, nakailat ta deta, nalpas nga tiyempo may mat digita. Hanyo nga unay nga kuwan di kita, kasi awan di kita, vanity kung kunada no kwa, amirism di kakabsat kat adakin na pudno na. It's a reality. Napakalakas ang ating appetite sa mga earthly pleasures. Sa aging nga kayam, napigsaka, sige kakabsat. Worldly vanities. Anat worldly vanities? Di ito ikat kinaubaw nga na inlubungan. Ngam kitaan nyo kakabsat, iti kararag ni Salmista David, Psalms 27:4. Una na jay, one thing have I desired of the Lord. May isat tinarigagayat, that will I seek after. Isunto iti kupikupak. Okay? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Di kayat ko kat dete maadag ije balay ti Apo, di templo ko na to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. The younger you are, reality to nature kakabsat. Nuno ubing ka, kalabas-basit ti appreciation mo kini Apo Diyos.
Ngam habang kakabsat nga mateneb ka kadagiti problema parikot ken rigat ti panagbiag. Ket masursurom ti makipagpag na iti Apo, umununeg ti panakaapresyar mo kini Apo Dios. So nga may sa nga karigatan nga level nga i-minister nga tao kakabsat teenagers. Tati panunot na kakabsat alisto nga puli-puligusen ti nainlubungan. Mabaling og di preaching kat nagpindas ti message ni pastor. Ngam tuno agawid adanto man digitay prensen awam manamin ang kakabsat. Atahan nga rod kas jay kauneg di appreciation na iti kinasyasin no ni Apo Dios. Manmano dagiti ubing nga teenagers nga makitam nga ubing ket nakapaspas na ti panagbasa nat Biblia nga digiti take note na ket reviewen na nga nakapaspas nag iti ministry at dadangem sumagmamano di kita kakabsat. Kasi more often, no ubing ko na agtutubo, kapigpigsaang, kabambanwagan, karegregtaan, kararisgaan. Kakabsat, hamo unay ma-appreciate pa lang, DJ, kinasyasin no ni Apo Diyos. Maawatan yun to dito as you grow a little older. Ti adada nga ma-appreciate mo nga beauty kat, di kita'y nainlubungan nga kinaubao. Di kita't ma-appreciate mo nga beauty. But as you grow older, mateneb ka ti parikot, problema, kat ijay nga medyo umay ti panagnakem ti panunot, nga digiti mensahe kat paunay pa nakaisabot na kanya ko na po, nagsaya at a preaching digijay. You begin to appreciate deeper and more substantial things in life. Rather than haan nga digiti vanities, kumbaga, habang nga tumataeng ka, di pa nagkitam ka, di kita na immaterialang ka, they are just tools. They are just instruments. They are not the main thing in life. Tools la di gitoy. Ti main thing kanya kat ti Apo, di relasyon ko ti Apo. In my experience as a pastor, because I've been a pastor for the last 20 years now, paunay kas lang, ni bagbagam dito, for the last 20 years, kas malalakaya ko na yung kakabsat. Tano, adamang ibagbagat, I've been a pastor for the last 20 years ko na nagtukitam kakabsat kat akuribot-but muging na di jayan. Ngayon magyaman ng ti Apo, ubingak nga na-expose iti ministry. So, idi teenager ak kakabsat, by the grace of God, na-appreciate kun iti trabaho iti Apo, kat no may panggap ti preaching, by the grace of God, nagalistong agrespan ti pusok kakabsat. That is not me, that is the work of the Holy Spirit of God. Isong idi mapang kami agbasat Bible school kat ure ka sa nutrigat nagat awang panunot kong agatras talaga nga nagserbi at ti Apo. Tapos imbaga digiti naganak ko na idedikarak. So inaccept ko dayjay kakabsat. By my free will, inaccept ko nga I was dedicated to serve the Lord for the rest of my life. Isong nga tiki nagtutubo kakabsat amo digiti daddo mga kakabsat ditoy haan nga vanity nga nainlubungan kakabsat. No, di talaga nga soul winning, ministry, panagserbi ti Apo, panangas kasaba, hanggo ibaga nga kasjay kay kumamot, pero ti kayat ko nga sawan, nakamaymayat gayam iti aglasat ti kinagtutubo, nga digijayan iti mununa nga na-appresyar mo nga bambanag ti panagbiag, rather than digiti worldly things. Iyaw-awan na ka ti worldly things. Kaya nakarigrigat ka kakabsat nga maakal, nakarigrigat kang maalukoy, no once nga naigamerkan din na inlubungan. Kasi adda stronghold ni Satan ta panunot mo. Kat uray may ikasabat sa uti Apo, di rason mo kakabsat, labanan na di mensahe ti Apo. Kasi adda mo may give up nga bambanag ti biyag mo no ko, anata, siyempre naigamer ka jay, naigamer ka kadeta nga vanity. So, uray magang ka di preaching, DJ kaslang stronghold ni Satan di mind mo, rasunan na kakabsat. Labanan na DJ nga sa uti Apo. Iso nga, may advice, kada tayo kakabsat kat kaladete prayer ni Psalmist David. I hope nga kasjay dirik nam, kat kunam, one thing have I desired of the Lord. Iti ibaga na dito kakabsat is out of many experiences in life. Kunana, kadagiti aming nga kapadasak ti panagbiag, may salat tari gagayak kunana. I only have one desire. What is that? That will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ti amin nga aldaw ti biag ko, ijayak lata ko matemplo.
to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Adu dagiti kayat ko nga sa ludsudan iti Apo. Well, awan tayo ti kasjay kakabsat nga templo nga umay kagyan ditoy. Ngam deti sa uti Apo kakabsat. Kat isut agbalin nga biyag mo, nga tarigagayam nga mamamu ti Apo to seek the Lord. Amen? Oo. Now, when it comes to material things, Proverbs 30 verses 7 to 9. Proverbs chapter 37 to 9. The Bible says, two things have I required of thee, Apo, dwalaang mat itigidkid dawag kang ka. Deny me them not before I die. Hamo ka di nga ipaidam, Apo, sakbaya kamatay. Verse 8. Remove far from me vanity, iya dayom kaniyak, Apo, dagiti kinaubaw, kan kinakusit, vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Sa anak nga pagpanglawan, sa anak ba't nga pabaknangan. Feed me with food convenient for me. Sakto lang. Oh, kaya minsan nakatingin ka sa iba, saka mo sasabihin, sana all. Be careful when you say those words. Remember, words are powerful. Whatever you keep on saying gets into your system. Sa kakakasana all mo, di mo na pupuutan, timaud ti apal king ka. Ay, son iti paka short circuitan di panunot tayo kakapsad. Mag-ingat sa kakasana all. Magpasalamat ka sa kung anong ibinigay ng Panginoon sa iyo. Okay? Remove. Ituloy tayo. Di ba lang? I-sublim. Give me neither poverty nor riches, feed me with food. Okay, let's move to verse 9. Lest I be full. Baka no mabsugat, kat i-deny ka, kat kunakto, siya sinuti Apo. Or lest I be poor, and still, masulisog at di agtakaw, at tikariga tibiyag, and take the name of my God in vain. Matabaawan to itinagan mo, Apo Diyos. Iso nga, Lord, bigay mo lang sa akin, DJ, amum nga maitutop iti kasasaad ko. Psalm 73, 25 to 28. Psalm 73, 25 to 28. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Si karang Apo tinarigagayak. Okay? Verse 26. My flesh and my heart faileth. Do you feel that at times? All right, that is reality. Okay? But God is the strength of my heart and my portion forever. Teko na kung habang nga umununag ka, iti pamati, matintinib ka. Muy di word nga matinib. Di kita young people, amoy di matinib. Di pa naka-expose mo iti adu nga parparikot problema, may panggap ti panagbiag, of which you are responsible, kadigito nga parikot kan problema ti panagbiag, matinib ka. Kat adda di relasyon mo ti Apo nga iso iti kalasag mo, kadigito nga panakatinib mo, umununag kamot iti Apo. Iso nga kunana kat, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Verse 27. For lo, they that are far from thee shall perish. Digiti adayo king kaapo agrupsa. Agpayso deta kakabsad. Siya sinuman na Kristiyano nga umadayo ko taglami istiapo han nag-grow. Han nag-grow ti spiritual life. Talagang kuwa kakabsat, makita, marsaak isuna. Spiritually, adut pa kaikalangan na. You know, thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee. 28. But it is good for me to draw near to God. What a blessing. An nadamti asi-asit gam. Amen. I have put my trust in the Lord, in saad ko't pinagtalik ko kini Yehova Diyos ko, that I may declare all thy works. Amen. Saya ating kakabsat. So, tikararag tayo ko na tayo, Lord, I want to walk closely to you. Kaya't ko ti magnaapo nga asidagkan ka, I want you to be my light. Si kaapo ti manglawag ti biyag ko. Si ka ti manglawag ti pusok kan iti panunot ko. So, mind the Lord. Ibaga tayo man di nga balikas, mind the Lord. Ano sa unti mind the Lord? Iti amin nga ramidem, iti amin na panggap mo ti panagbiag, panunutom ti Apo. Mind the Lord. Okay? So the Lord is my satisfaction. Number 8, we will close with this. Ngayong hapon,
Okay? What is the mindset? How does a godly person think? Number 8, kunana, we can because God can. We can because God can. Kaya tayo kasi kaya ti Apo. Di confidence na iti Apo. Kaya tayo kasi kaya ti Apo. Oh, nagpintas deta pelang kabsat mabali mo iyawid deta nga prinsipyo. Mabaling adot problema, questions mo ti pa nagbiag, pakaupayan. Oh, kaya kakabsat kasi kaya ti Apo. Now, let me cite to you the story here. In Numbers chapter 13, makita tayo nga ni Moses ket nangisend iti 12 nga mangispya kadayjay lugar nga papananda. Okay, the promised land. Ket idagsubli after 40 days sagat itay. They came back after 40 days. Mga kapatid, intugot da digitay prutas sa jay. Kakastak kadadakkel na nga grapes. Dita kakabsat. Ano pangawag mga prutas deta? Kiat-kiat. Oh, kiat-kiat. Nakapuot ka pa iti grapes nga kastak kadakkel na kakabsat. Kiat-kiat. Pauna yung kakabsat. Nakakita kayong ti grapes nga kastoy kadakkel na. Seedless pa eh. Oh, di ba? So, kunada, it is indeed a land flowing with milk and honey. Ngam kuna digito isang apulo, but there are giants in the land. Kat maupay yung ti puso digiti tao kakabsat. At kinita dan jay bukod dan nga kabailan. Kumpara ka jay kalaban. But in Numbers chapter 13 verse 30, timak der ni Caleb. Kita nyo pagsarunod tayo, 30 and 31. And Caleb is still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able. Let me ask you a question. Are they really able? Ano deti courage nga daging kuana? Is it them? We are well able. Kasano ko magkakabsat? Giant? Nagbabasit da? Is it them who are really able to fight against the giant? No. Deti pa nang ibaga na nga, kaya tayo kunana, adda itilikudan kakabsat, ti may nga dakkel nga rason, apay nga maibaga na nga kaya tayo. It is not about them, it's about God. Therefore, we can say, we can, because God can. No awan ti Apo, hamoy bagbaga dito, I can. That's what it means. Okay, kunana, we are well able to overcome it. In Numbers chapter 14 verses 8 and 9. 14 verses 8 and 9. Kuna ni Caleb, if the Lord delight in us, may ayo lakat ti Apo kada tayo, then He will bring us into this land and give it to us. O, ti Apo gayam ti mangited. Dayjay nga balegi kadakwada. A land which floweth with milk and honey. You know, there is no promised land without battles and struggle. Every precious blessings were born out of troubles. So don't give up that easy. Ket no addaman pain nga adama nga paglaslasatam ita, addaman problems nga sangsangum ita, adadaman digiti giants, huge problems you are going through, it is because the Lord is about to take you into a promised land. Kita nyo kakabsat, awan iti, digiti precious blessings. You look at the scripture. Amin nga precious blessings. Your salvation, my salvation, was born out of Christ's suffering. Nakita nyo kakabsat? Libre ti eternal life, libre ti biyag nagnanayon, ngem ni Kristo iti nagrigat. The precious gifts are bestowed by God, born out of trouble. Ti may isang ubing nga maipas ngay. Kakabsat, uray pa'y siguro ko natin nga CS. Ngamton no, nagmaumawan kakabsat dete. Anesthesia na kat, purik na nan, DJ ut-ut, DJ panakaiwan na. Di ngamin, kadigite, napadasan ng tinasesarian operation. DJ,
Ana DJ nga paraswa ni Apo Diyosan DJ create ti perlas oyster. Kat DJ pa naglukat na kakabsat ada sumrut nga dirt kat ma-irritate. DJ pa naka-irritate na agluwa. Kat jay luwana isu jay perlas. What a tear. So di mo lang amo kakabsat nga di kita nga pagsangsangitam nga problema ita. Pagrigrigatam nga modules. Kada sangsangitam nga online mo. Amen, students? Sangsangitam nga exams mo. Damdamagik ni Vladi itay. Kasano pa nag-exam yung arod kung adated nga question nga answera. Apo nalaka nga arod, mabali mo nga i-researchan. Agpaisuro ka pa eh. Nga maana nakas di kalaka na. Aya, di ngamin? Carlo, nalaka ka di exam yo. Makita ni Carlo, numa stress lumukluk magkakabsat. Dito pala tao kakabsat nga numa stress kat lumukmag. Aya, di brother Carlo, ilukluk mag na problema na gan parikot na. Ngam di mo lang amo nga di kita nga sangsangitam. No buyugam tinadyosan na panunot. Kat kunam Lord, agtalagat ken ka kadigito yung rigat ita, agtalagat apo kat king ka, tulungan nak, kat amok nga ilasat nak, I can because you can. Haanak nga agatras ka, di gito'y apo, gaputa, mamati ak nga tulungan nak. Mamati ak nga bendisyonan nak. Mamati ak apo nga addaka. So di ko na ni Caleb, kaya tayo, kasi ti apot mangtid. Kita nyo, dedi ko na, let's read the verse. Klamarin nyo, dedi kabsat, kasi, no, agkurang ak iti pa na kay eksplikar, sapay dati apo pumpunwan na latan kakabsat, nga ma-realize yung goal is to lift up your faith and your hope in the Lord. Kunana, chapter 14, chapter 14. Dete verse ti chapter 14. Okay, verse number 8 and 9. Numbers 14, verse 8 and 9. Read carefully. Dete yung bagati apo toy. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land. And give it to us, a land floweth with milk. Man, there are so much things prepared for you in your future. Nga dati panunot ti apo. Mabaling nga di panunot mo kat sabali pa ka DJ. Dakdakkel pa DJ pinanunot ti apo. God is able to do exceeding abundantly above all that you ask or think. Verse 9. Only rebel not ye against the Lord. That is the condition. Hangka nga lumaban ti apo. Don't rebel against God. Neither fear ye the people. Di yung kabutbutang, di kita ka modules yo. Alam nyo, nagpintas dito eh. Dahil sa tulong ng Diyos, pinuksa ni David yung leon at saka yung oso. At nung harapin niya na si Goliath, sisiw na lang siya sa pananaw niya. Oh, daka mo usto di pa ng Tagalog ko kabsat makamukil at tabasi di dayan. Dahil sa tulong ng Diyos, pinuksa ni David yung leon at saka yung oso. At nung harapin niya na si Goliath, sisiw na lang siya sa kanyang pananaw. Iso nga DJ, in-post ko nga quotation, makabless DJ kakabsat. Amom habang tumataeng ka, mariknam ken makitam nga maitest ti pammatim, ket ma-approve mo ti prayer, sungbatan ti Apo di kararag mo, victory upon victory. Kas panangilasat ti Apo king ka, kadigiti nakalaling gaget nga parparikot, umununag mutten kakabsat ti panagtalik mo king kuana, nga uray dakdakkel tupay, digiti sumangbay nga problema, awan gayam narigat para king kuana. We can because God can. So hanyo nga atrasan di kita nga modules kada online. Kada anyaman kakabsat nga parikot a sumangbay iti panagbiag. You can because God can. Oh, basan tayo man pwede verse 9, ulitin tayo kabsat verse 9. Dito tayo close. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Paunay nga panunod ang kakabsat, taapay nga, ti panagkita ka, di kita dumagat higante ng isunagat, tinapay la, di kita kunanan. Tinapay tayo di kita nga higante. Gaputa daking kuana ti divine courage. That's what we need, brethren. Divine courage. Tured nga naggapo ka na po Diyos.
You know, it comes from the Word of God. Their defense is departed from them. Awan, pigsada di kita. Deta makita yung kadakkel da, awan deta, kasla kawayan la deta. And the Lord is with us. Yun. At dati apo kada tayo. Fear them not. So at dati apo gayam keng ka. So kunam apo titalged ko deti sa adda ka kanyag. And though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So ano man ang inyong hinaharap, kakaharapin, now and in your future, fear not. You can, because God can. Kaya na ka nga ilasat, awan narigat para kan kuha na kakabsan. Kadamom no da pagdaldalanam ita nga makapadanag ket maka-comforting ka dedo. Ngem agkararag kagat kunam apo, klamarot deti nga banag. Kalpasan deta nga parikot kakabsat. Apo te kunamon, kasla na bagot nga si itking ka. Ngem saan nga limabas dayjay nga awan naramida na jay pamatim no di ket immuneg di pa nagtalek mo ti apo. Kitam ti naglabas mo tukot kunam ket balegi di kita inted ti apo. Apay kumaita, siya sinuak ngagdua-dua pelang. Ket iti adun nga daras, pinaneknekanan iti bilig na ganyan. Apay ngagdua-dua pelang tiyapo. That's what you call past victories. Iso nga importante, ti kunak mananda kay nga adding miti pambati, ubing kayo pay, nga masapol nga di biyagyo, at dada mapaneknekan yo nga balegi nga gaputi apo. Victory upon victory upon victory. So that as you grow older, talyawang dagijay, kat kunam, itataak pa yung agdwa-dwa ti apo, kat nagaduti nalasatan min. Amen? Awan ti hante nga malasatan, babaan iti parabor iti apo. We can, because God can. Ibagam ka deta kaabay mo, we can, because God can. Kat no adaman pagdalaslasatan ta ita nga parikot, problem, or pain, or pressure in life, laglagipem nga sumarunon ti promised land. Blessings ti kasukat na kakabsat di kita nga dadagsen ken parikot iti panagbiag. So nga, wow. Amom no ma-realize mo nga blessing ti kasukat na ket, sige karo tapo, nasaksakit pa yung umor, ti ut na yung problema. Tapno dakdakkel mo lang nga blessing ti ited mo kanyak. At da kumbaga ket lumag anjeriknam nga mangbaklay di kita nga dadagsen. Lumag anjeriknam kakabsat. And all of God's people say,